Anginibingelele bazana namhlanje ekuseni kuvuka udle wethu siyaqhubeka nesifundo sethu lesithi letiya emabandleni lasikhombisa. Namhlanje singena esifundweni sethu sesithathu kepha ke singena encwadzini yesibili leya ebandleni laseSmuna. Leli gama lethi Smuna lisho indvo lenuka kamnanzi. Lesi sigaba sesibili selibandla. This is the second period of the church, the history of the church. Sigaba setinhlupheko ebandleni ngoba kwaba khona umqondo lothi libandla laKristu alihlushwe ngekubulawa. Lesi sikhathi selibandla laKristu kusukela ku-AD 100 kuya ku-AD 313 lalibandla lalihlushwa ngekubulawa khona. Lagcilateka kaMatima libulawa mbamba egameni likaJesu bebatimisele kulicedza nya libandla laKristu. Liningi lebazalwane futhi laliphuye kakhulu azathi Jakobe 2 verse number 5 Kristu abathatha laba bebaphuyile kepha ke batimisele kuhamba naye, batimisele evangelini waya nabo ebukhosini bakhe egameni likaJesu. Ngengithinze na indzaba yemaJuda abazalwane egameni likaJesu. Kwakhona emaJuda labenda ngathi ayamthanza Kristu atende bazalwane abe ingcenye yalabazalwane kepha ke bebatithanza bona, bebathanza live futhi lokubhlungu ukuthi bebabangathi inkinga kulabo bebathkhethele ukuhamba ngekwethembeka kuKristu. Futhi lokwahlohla evekhathi kwakungukuthi lawa maJuda abetimisele kufaka tifundiso temahedeni nemasiko laphambene nebuKristu. Ake athi Paula ngalenye ilanga nicaphele ema-heretics ngilaba labangena ngekunyelela ebandleni. They are not part of the church but babangathi inkinga ebandleni. Ngiyamangala ngoba nalamhla solo akhona lama-heretics labangathi inkinga kuwo onke emabandla lakhona. Kunesiprofetho bazalwane lesithi kuhlupheka kwaleli bandla kwakutawuthatha 10 days njengobe asho numero 1434 naHezekiel kokuthi umnyaka lilanga lilinye lingangeminyaka egameni likaJesu. Lokusho ukuthi ke letinhlupheko tatitawuthatha iminyaka lelishumi. Ngisiphi ke lesikhathi? Ngilesikhathi la kwakubusa khona empire waseRoma Diocletian kusukela ngeminyaka wa-AD 303 kuya ku-AD 313. Lokho ke kuyiminyaka lengitheni bazalwane. Lokusho ukuthini? Lesiprofetho saJesu sagqwaliseka. Umbhalo uthini ke bazalwane? Uthi labo labatawuthembeka kuze besekupheleni bayawuthola umvuzo. Uyachaza kahle 2 Timothy chapter 4 verse 8, uyachaza kahle 1 Thessalonians chapter 4 verse number 16. Empire waseRoma Diocletian bazalwane wahluphawa kakhulu emaKristu, wawagcilata simo saba sibi kakhulu kwaze kwagqwaliseka Sambulo 2 verse 10 nakasilamalanga lalishumi ekuhlupheka kwelibandla. That is 8303 kuya ku 8313 lagcilateka libandla bazalwane. Asidibane nakusasa ebandleni lasePergamos egameni likaJesu.